shamarree jabduu abbaa manaa amanamaa video kana yoo dhaggeeffattan waa baay'ee keessatti argitan mana ajaa'ibaa kana biyya arabaa keessatti teessee ijaarratti ammallee biyya arabaa jirti. Salli baala muwaasa namicha gumachi dadda bakka warri masarata hojjetu warri bolokeetti daraddara iska dhaaraa bicha sani booda muwaasaan qaban isaan baala muwaan uumiyamatu achi muwaa maal godha baala muwaa maal maqasa mooraalee dubbatu kophaatti fide. Semua malam buat mereka nak hujatkan jadi kontrak, kontrak kan hujatkan kontrak tu tak warna nubra sidap benda, isi hordofna, ulmat angkat ni anje. Okey, ulmat mereka ni jadi. Anasi tu kecap kuma tu pun anje. So anasi nama firman dati sadio kata tu, buaya nama tu fitu anje. Mereka kasih beri tu koran kita itu na, balamua warna tu moralir tu lama, kuma buaya nama orche. Kuma buaya nama tu kuma Afri, radat di sanjalamu di Afri di Bashani akasida tu kotokoran. Tokos kalau untuk radat itu tokos untuk mula pada apa kita kena misal radat itu sading bodi. Mucam buat apa kita nak ujar soal kita ni kisah bakal buat ni. Ini nak untuk antara saat di sana ega mahal buat wagam ega itu musuh gak tu pergi ajarkan tu mereka faham itu mesti kapan. Kita lepas sekali jasa saja orang pergi ajar. Enam bode mana bode sesumbang kita sendiri fakatlah kamurale ruputu jadi kani lama terjadi morale ruputu mereka kapal sih fakate. Isafi warra anu ala balbala ala dicha wanu sa ulbasa min harmata wanu sa rapi kabusani dah ulbasa ni wanu kamu bedak bino mas tahu so kuma digdami nama kita. Kuma digdami nama kita. Sini gali kuma digdami nama itu kanar kan nanti fakat. Ada bagi zaber kanar katin itu kuma digdami nama. Lalaka buya sadi fulaka hujatani kuma jaada kuma asin kuma sadi kuma sagat gara kuma kuda tu kuda ifana gara kuma kuda tu kuma digdami nama katik ainu naya amma trainer ka bade mane kuma digdami lama kuma anggap bah naga dai kuma digdami lama ka fide zeli ye ba tay jirti shude jokan sai shi kabuna ka kajira miskina kwada kan jara ka tora ka sai kan በጣም ነው ማከብራቸው ለምን انا اسرع يتنادفو ቋ رومي jedhamti shamarreen miidiyaa kanarratti bakka deeme Roomii jedhamti shamarreen baay'ee dinqisiifadhu fi shamarree jabdu asuma social media kanarratti mana shi jalqaba kaaste aga xumuraa agarsiisaati mana shi kana ijaarratti Baay'ee taksi keessa tokko maal taksi nanjete shi dhan bisara maqaan isaa maal isin jechuu barbaadeen ila amma kuma digdami lama kafite yaadate jira moraaleen kuteetna maal godhe isin fakka bolokeetti wa'ii kan asii ol daraddarantu jira duubani isin naamne kan moraalee goktameetu asii ol bolokeetti afur isa faana gimbanyaa isa faana kuma digdami lama kafite bolokeetti illee kan daganaa bicha namti asii wagara dhibba afur shantamaa tafni wannoo godhe gojjoo lama laqafu tokko argitanii akkasuma immoo zuuraa bee dagana eega moraalee rukutamee gara bolokeetti sadii moo afurii kan daraddaramu jira akkasuma immoo kan afur sun qurxii kan qabu takka jirtu baay'ee guddeedha bolokeetti sun birrii 65 70 nama bilee firee takkitti inni sun gara 90 meeqa afur maazanii French door irra haga suuq jechuudha እንደዚህ ዞራ ምትል ዘዲ ሰንራ kan galto jechuudha mana shiizuun galta dhaggeeffadha gaafina gaafatan waan taane wudde si fan dhaggeeffadhu inna soo kanaafiyu dhufaa jirtu coo cancellation qabu gara ko dhufaa kanaadha inna akkasitan kan dhaggeeffadhu kan meeqa kan baasi amma ila deema jirra dhaggeeffadhu birrii meeqa kan baasi amma ushuma dina dhaggeeffadhu bala harka saabicha meeshan ittiin bita dhiisi masalan 45 sin jedhami bolokeettiin kuma 50 sin jedhami way xaaraa rukutuu fi maalin kuma meeqa dheete sinitti amma kasin nagaafattanitti kuma 22 sin jedhe bolokeettii saffaan kuma 22 amma echarra jirrare amma echarra nu hafte sin fakkaat moldii caatii saniif suuqii afoosa harka isaa birrii kun kudha jaha kophaatti kan kenne badda bisini mudde gaaffii keetti fasii deebisaa inna itti aansemo maalidha isas kophaatti meeqana kenne kontraatan kenne isas kuma kudha jaha bichaa kan harkaa kaffaleeti moldi sun baay'ee ulfaata hojii manaa keessa baalamoo barbaachisaa sibiila ittiin qarxii baasantu jira kun caafii mana jalaa san argitanii qarxii baxxaan inni kabdana akka hojii manaa keessatti kan akka ishee birrii guddaa waan xiqqoo taate birrii guddaa kan sin barbaachisu itti aansee disiniidha disiniin kuma 38 HIV ala agaasha waa girfii jechuudha ittaanse kan aane maalidha disnis kophaatti kennine kontraata halaala ቁጥር ሲጭኝ የግንበኛን ቁጥር ሲጭኝ የት ለሻለሽ እሱ ግን ብሾፍቱ ዱከም ላይ ነው የሚሰራ እስከ የት ነው የሚሄድልሽ ንገረኝ እስቲ ጉዴ እኔ ሰጥሻለሁ በጣም ስራ የሚሰራ ነው ዲሲፕሊን የሰው አክባሮት በጣም ይጨነቅልሻል ግን እናደዳል እኔ አንድ ቀስ አንጣላ መጨረሻ ላይ ሆነ ነገር ብቻ አስከፍቶኝ
7000 ብር ከለከልኩት መድኃኒዓለም አሁን ሲሄድ ሰጠዋለሁ ሳዩ ከምብሻና ኦባሴ ነው ወደ መለ ብሪሳት ነው ዋና ካበል ይችላል እሱ በትንሽ አጠፋው ሲታ 33000 ብር እንደገና ትርፋ ወጣው ከ33000 ቆይሜ ትርፊ መጠን ባስቤቱ 10000 ኩማ ቁዳን ወደ 15000 ብር አውስወጣ ብር ኩማ ቁዳሽን ወይ አዋሽ ይመጣልሻል አዋሽ መልካሳ መልካ አዳማ ወደዛ አይደል ይመጣልሻል እና ብር ኩማ ቁዳሽን ነባስስ የሆነ ሲቪላው ይጋችሁ ከንቀም ወዶነት ሊምን እሽመዴ መስራት አደይሰ ተንጀት ካላ ብሎኬቱ ከጨረሰ በኋላ ነው ያ ሲቪል ሱንገሉ አቡሳ ከቤክ ነው ሜሽን ይፋል እንደገና እሱ ባጠፋው ቢስ ተሰሽግ እንደገና ጊዜ ሲቪል ሊወደን ሊወጀት ነው ቢካም ፌሮ ግን እንደገና አስቆርቆር ሲሰንጋች ሲቪል ቶምብት ሲዋኔ ቀባሴ ተናደኩና አጥፍተኛ ቤት ሄደና ወደ ተገፈለ ካም ብሎኬት ላይ ነው በስ ሊስኒ ራጅራን ሊስኒ ተመሰከ ቢሰደክና ከ ደቢኤ ሞማል ተፈሪያው ከቆርቆሮ ኩቱሙ ማለት ነው እኔ ቆርቆሮ ቁርቁቺ ሰበቱ ኢሱ ማናመቻ ሞራል ኖ ሞራል ተአዳ ወሮታ ምን ነጭታ ቆርቆሮ ተደርገ ባለሙ አሰብ ገና መጀመሪያ ሳፍ ኢትዮጵያው ተውጣት ድሪቤ ከፈለኩ መሰደኝ ይቀርቻ ከራሳኒ ወረ ቆርቆሮ ተሰይር ጎጆ ለማለት ማከል ቤት 40 ነው አለ ኢሳ ኩመሰደቲ ምናምን ሚሳሳኒ ካንኩ ቆንጀዳ ኢላ ተአዳደተን ከነ ካነ ከባለሙ ወጥቲ መስራታፊ ብሎኬት ተዳቃ ሁሉ በየ ስራው ላይ ስትጂኮ ሁሉ አክሙ ባለሙ ወጥቲ ሲዴ ማመለ ለምቶ ኮሚኒካሲ ወጀት ወጂ ማለት ቆርቆሮ ስንት ጨረሰ ቆርቆሮ አን ከናዳማ ተምከ ሁለቱ ጎጆ እኮ ያዳማ ቆርቆሮ በካሬ ነው ገጂ ካሬ ሽላካ ሊመጡና ወይም ደግሞ ያ ሞራል ለካሊ የመታል ሰውዬ ኢላካና ቆርቆሮ ምታይበት ቤት ተወስጂና እነሱ ወደ ብር ይቀይሩታል ስንት ካሬ ነው ካሬ ወደ ብር ሲቀይሩ እኔ ሁለቱ ጎጆ ብቻ ያኔ 142000 ነው የገዛው ሁለቱ ትልቁ ቤት ላይ ያለውና ሱቁ ላይ ያለው ብቻ 142000 ያኔ 975 ነበር አሁን 1000 እና ምን ነው ካሬ ማከል ቤት ያለው ደግሞ ስንት መሰላችሁ ማከል ቤት ያለው የገዛው ደግሞ እቺ ኖርማሉ ቆርቆሮ እኮ አይደለም ኮሎታ ነው የሚባለው ልሙጡ የወለታ ቆርቆሮ 800 ከዛ በኋላ ደግሞ አራት እንደገና ገዝተናል ዋሚን ደግሞ እንትን አስቸግሮን ምንድነው እሱ ይሄ ውሃ የሚያወርደው ምንድነው የሚባለው ጎሮንዳዩ ለማስተካከል ሲሉ አራት ቆርቆሮ ላው ላይ ሲቆሙ አፈሰሰች እንደገና አዲስ ቆርቆሮ አስቀየር አንዷ 1200 ነው የገዛው አራት ቆርቆሮ ደግሞ እንግዲህ ኢላው ያስደረኩ ራሱ ያዳማ ይሄ ኮሎታ የሚባለው እንጂ ይሄ ነጭ ቆርቆሮ ይሄ ምን የሚባለው በሱ አይደለም እኔ ቤት እንትን ያረኩ መሰረተ መቃት ባሰኔ መሰረተ ሀርኪ በእኛማ አፍተመሸ ሲጀረኒ ኦልመት ቀባ 362 ኩማ በሰደት ኩማ ጃተኒ ለማፍጥ ኦልመት ቀባ ሀርካና አናጽቻ አርከን በኝቻ ጀደ ማቴሪያል ቢቱ ብታ ቆርቆሮ አፍሪን ቢቴ እርገሲ ኩሉላ ቆርቆሮ አፍሪ ቢቴ ዋምን እርገሲ ኢሳዩ ለተደባለ ሲነገዱ ብለቲ አማ በትክክል መረጃ ማና ረቢ ከንቤኩ አን ቢያ ከነራ ሰባ ቲክቶክ ረትሰት እዩ ከለሰና ሰዓት የሰበራን ቲክቶክ ረንጅሩ በጊዜ ሰ ጊዜ ማን ካንኮ መሰረተ ራባያ ገቻ ቲክቶክ ረንጅሩት ወጂ ከንኮማል ነጋ ጠባ ቪዲዮ ደም ጀቶ ተቆላሉ ቆፈ በከናን ገለተን አፍሳቱ በከናን ታነ ያስቆምኩ ነበር እዳ ካራነ ስራ ለመስረቱ መስሪያ ለእጅ ስንት ጨረሹ ነገርኩሽ ኮውዴ የባለሙያ መስራት 45000 ነው ያን ጊዜ ይሰራል ከነ ማቴሪያሉ ከነ ባለሙያ እጅ 360000 ነው ጨረስኩት አልኩሽ እኮ የኔ መሬታውን እዚህ ጋር ማሰብ ያለብሽ 140 ካሬ ነው ቤቱ ያረፈበት ግን 115 ካሬ ላይ ቤቱ ያረፈበት 115 ካሬ ነው ነመዱ ጉማኔ ጃርሲፈቱ ወጅራተ ኢትሂን ሮሚ ጆለንጌሳ እሺ ሁኖ ወር አዋሽ ይርተ ወር ጉማን መጠየቅ ብቻ ካሉሽ ውዴ አሁን በአማርኛ ጽጽፍኝ ነበር ተጨንቀሽ ለዛ ነው የካንሰሌሽን ልጅ አሁን አንዷ ልጅ ከአቡዳቢ ወደ ላይ ያመጣችሁ እየሰማችሁ ነው አይደል እሷን ትቼ ከናንተ ጋር እየጨኩኝ እኮ ከሷ ጋር አገኛለሁ እኮ ከዚህ ምን ማለት ነው ሰዓት ትንሽ ቢሆን ይሸቀላል ያለውን ነገር ነው የምነግራችሁና እናንተ ማስተናገድ የመጣውበት ነገር ምንድነው ስለ ቤት ነገር ሁሉ አሁን አንድ ሰው ቅድም ሳወራ ነበር የጭቃ ቤት መጥቶ እንዲያብራራላችሁ ምንም ችግር የለብኝም ብሎኛል በቃ ለምን በየቀኑ የዛሬ አመቱ ሳይሆን ማውራት ያለብን አሁን የኔ ቤት አመት ዋናው ጋቡታ ይገፍልኝ አመት አይሆን ማለት ይሁን ትገለኝ በሰባተኛ ወር በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ7 2017 ነው መነጥዩ ከንገድ ቱ ገና አመት አልሆነማ አሚ ማለት የሰደፋ ሲኒ አሚ ዳሪ ከሳስ አድረ ካዲ ኖ ከዛ 3 ወር ነው ዳር ከሳስ አር ጂአፍር ተቆጋቡ አፈኔ ቤታው ካለቀ ማለት ነው አለቀ ስልሽ እኮ በቃ ቤት የሚባለው ካለቀ 4
4 ወር ነው የሚቀረው አመት ከ8 ወር ሆኖታል ማለት ነው 8 ወር ሆኖታል 8 ወር ሆነ ከገመነ አሁን የ8 ወሩን ጂአኩና ፋዳ ጂአኩና ሙቴ ገፍንደ ወይረብ እንዲያኩ መፍደን ትጋልተ ቢያታ ከማረጃ አኩና ጂአኩና በፋት አድ ደም ተርባ ጂአኩና በፋት ጋልተ እንደውም ደም ሰደ የሰደ ተፈራቀሙ ቀምናይ ሰደቱ ወዶ ጀነ ሰጋል ቁዳም ቁዳቶ ቁዳላ